Assalamu alaikum Oşqabardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккер, чабандас, балбондар. Биз бүгүн Кара Суу жергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Кара Суу районуна караштуу Маданият айылынан салам айтабыз. Маданияттан жеңиз саяккер чыкмакчы. Өспүрүмдү байкаңыздар, бир өрт өспүрүмдө чыгат экен. Кандай өспүрүм болду? Сиздер менен чогуу болобуз. Лайк басууну унутпаңыздар. Жеңиш ака маалыматты берет. Жеңиш ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден сол жакшыбы? İşleriniz жакшыбы? Şükür, rahmat özüm. Буйруса бир келишкен өрт өспүрүм чыгат экен. Кудай кааласа иншаллах. Өспүрүм деп калдык, жаныбардын жашынан баштайлычы. Жашы канчада болду? Yaşı 2,5 yaş. 2,5 жаш. Кышты чыкма. Сонда жазга чыга бышты. Жазга чыгат. Жазга Эми бузду. Ишин эми бузду. Мындай кашкаларда үзүк кашка экен, жүрөк кашка десе да болот. Ишин да ачып көрсөтөбү экен. Көрсөтөт, жок. Мына. Бышты чыкма экен да жаныбар. Акбаш жаныбар. Туяктар таза. Таза, такалатып койдук. 4 казыгында така бар. 4 казыгында така бар. Такага үйрөттүк. Ингенге үйрөттүк. Birinci takabı. Birinci taka. Nelerin kişine seyirip Bak, duruyor. takalavat kadar kişine ne alındı? Paroda askanda ya bunun. Yenesi Angiliçan, atası Gannover. Yenesi Angiliçan, Angilis çılkısı. Atası Gannover. Gannover. Boyu öte boylu büyük gene canı var. Kança çıkat boyu hemen? Boyun takalata 1,70'e çene olur. 70 gün çene ola atalgan adam. Ya bu jaş nerse eкен da, жаңы менгүү кандай болду? Жаңы үйрөнчүкпү бул? Жаңы үйрөнчүк, минип тарбиясын келтирип, жолуна чырып коюлган. Жолуна чырып койдук. Жолуна чырып койгонсуз. 70 көлчө болот. Ооба. Мына атасы Gannover, энеси Anglican жылкысы деп айтылды. 1,70 көлчө болот экенсиздер туугандар. Тарбиясында, басыгында өзүңүздөр байкаңыздар. Жакшы аткылам минемин деп енчиге издегендер байланыша бересиздер. Саяпкер менен алды аркасынан көрүңүздөр. Бааны өзүңүздөр бересиздер. Эл тараза, эл сынчы деп бекеринен айтылбаса керек. Узундугу узун экен жаныбардын. Кудайга 12 мүчөсүн берген Алла Таала. Кени башына сиз жеп ичине жооп бересиз. Seni başı, sen soluğu, C3'üne yok. Klичканы не деп койдуңуз эми буга? Klичканы Jaguar деп koydum. Jaguar. Jaguar. Jaguar'ды байкаңыздар. Жаңы биринчи така экен да ошондо. Ооба, мына өзүнүн үстүн өзү төөлөп алат анча-мунчада. Мүчөлөрүн тартып коелу, көкүрөк узундугу, моюндары, кабактары. Ооба, каскалла, улак баш. Jaguar demek. Olsa uşunçalı kolu öğretmiyor. Bu hem kişine, algan adam kişine terbiye berevi. Kulaka öldü salı yürüt olan, gördü. Kulaka salınelek. Kulaka salı yürüt. Kulak görelek. Yok, buraları yürüt. İnip, oluğa coş, karaoğla coş. Yoluna düşkün. Hepbek, işkebek. Buna Jaguar'da görüp turastar tuğanlar. Jaguar jaksa baylanışır. Jiloları gelip kaldır ha. Эми Jaguar'dın baası aytılabı? Aytılar. Baası kanday oldu hem? Baasını aytın. Baasını öşe bir tokalı $10.000. $10.000, tap tokalı. Kemi silöşler bolat, kuda kalasa. Silöşler bolat. Bu baralına jeti aç bolsa bu kuda kalasa. 100.000, 200.000 yollarla kaç bolat. Buyursa. Müneke tuğanlar, Jaguar'dın baası aytıldı. Hem nomerleri de kayıt ötmeyiz mi? Pilus 996. Pilus 996. 555. 555 minin. 89 52 82. 89 52 82 ekranda nomerlerмен байланышасыздар. Biz чыгарылышты жыйын тутадык. Лайк басууну унутпаңыздар. Jaguar'ды колдон чыгарбаңыздар туғандар.